Evo našao sam i naše ljude danas. Folkloraši iz Srbije. Chill out day. Naš narod je najveseliji narod, uvijek bio. Evo ga ljudi, 24. septembar. Plaža Ipsos, upoznao sam naše ljude i dobio informaciju. Ništa od današnjeg odmora. Morat ćemo danas da radimo dalje. Tako da idemo u Kerkiru. Večeras nastupaju i naši folkloraši. Moramo to ispratiti. Znači, Srbija nastupa. Juče sam snimio neke kadrove, vidiš ti to, dok sam šetao gradom. Snimio sam braću Grke kako su to momački odradili, a sada vidimo kako mi to radimo. Večeras je, znači, lijepo večer, sigurno. Evo vidite, kupio sam lijep šešir. Ne znam, vjerovatno mi stoji. Lijepom čovjeku sve lijepo stoji, a ružnom čovjeku sve ružno stoji. Tako da, dobro je. Ajde, ja nisam baš neki ljepotan, ali eto, dobro. Evo da vidite gdje sam se smjestio. Tu su ljudi iz Čačka, a ono tamo su iz Aranđelovca. Pričao sam se sa našim bratom Aleksandrom. Malo smo teferičili, što kažu braća iz Visokog. Baš onako lagano mjesto, pravo za naše turiste. Oni su tu folklorom, očekivali su samo da će igrati, da se neće nešto previše kupati, međutim ljudi su oduševljeni sa svim bogatstvom ovog ostrva. Ja sam nažalost evo potrefio malo ovdje neki loš detalj, ali ne kvari o mom uživanju to ništa. Znači voda je idealno plitka, nije da moraš ići kilometar do dubine, znači onako postepeno, ali nekih 50 metara, kako je najljepše. Pijesak savršen za nogice, još je lakše onima što imaju ravne tabane, ja imam ove peturine što se zabijaju, ne možeš noge iščupati. Evo vidite. Nebo. Savršen prizor. Evo, neću previše ove cure snima da im ne smetam. Iskreno, Ipsos, super mjesto za odmor. Paleo Kastrica je brutalna, onako što se kaže, za vidjeti, za obići, ali iskreno mislim da su naši ljudi više tipo ovakvih plaža. Tamo je dosta iskuplje, ovdje je euro 4, ovdje je giros 4 eura, a tamo je dosta skuplji. Tamo je giros oko 6 do 7, 12 eura u restoranima. Ja ću iskreno morat promijeniti tu ishranu, da ne idem, 2 puta sam već do sad giros, morat ćemo nešto novo. Probao sam sulvaki, oni stave neke baš fine začine na meso. Iako ja iskreno volim više onako samo meso, so, biberi, to je to. Nema filozofije. Evo vidite čiču kako se drugi, a ti se Muzafere kupaj. Oj, majko moja, nije mi loša prika. To pričica. Ne daj Bože nikom ovakve ljepote.
More, ljudi, savršeno. Septembar, pretoplo more. I to idealno toplo. Onako ima i neke hladnjikavosti, ali baš savršenstvo. Sada da vidite pogled odavde. Malo je danas oblačnije, ali nema veze, tamo neću izgoriti ko prva 2 dana. Sreća, rano sam naučio plivati, tako da neće bar biti utapanja. Kažu da nema ajkula, ali ti to ne vjerujem ja previše ovoj vještačkoj inteligenciji. I kažu da je bio napad 1958. Ja kakve sam sreće kad me smaže ko ja teletnu ispod sača što volim smazati. Znači, savršenstvo. U septembru je savršeno, nema šta. Nema greške, ja svima savjetujem, manje su gužve. Ima evo i naših ljudi, nećete biti sami. Ako želite druženje, ja trenutno malo volim ovako sam da odmorim malo od posla i od ljudi. Ali iskreno, ja sam društveni tip čovjeka. Mene ne smeta druženje nikako. Nisam ni introvert, ni ekstravert. Ili sam kako kad. Jedno od tog dvoje. Nema zime. Ko zna da uživa, nema u životu zime nikad. Evo da vam pokažem kako da radite način disanja Wim Hof. Ovdje ne treba jer je voda izuzetno topla. Tako brat Wim Hof. Volim za sve govoriti brat. Volim govoriti jer su svi braća. Svi su braća i sestre. Osim ljubavnika. Oni su nešto više. Ovo je raj. Raj, ljudi moji. Opa. Daleko, daleko, srce mi je ostalo za sva vremena, da kraj nje budi se. Daleko, daleko, srce mi je ostalo za sva vremena. Večeras znači idemo Kirkiru da pratimo naše folkloraše. Nisam znao da ću naći ovu informaciju, tako da sam morao opet uključiti kameru. Ali u priči s našim ljudima malo sam se onako opustio. Dosta sam dugo s onim gospodinom Markanom iz Portugala pričao na engleskom, tako da sam počeo misliti na engleskom. A engleski mi nije savršen, baš onako patim se, tako da onako dobra mi je vježba bila da sa njim malo razgovaram, ali počeo sam misliti na engleskom i sad evo kad se našao naše braću Srbe, to jest moje Srbe, sad mi je dosta onako sam se opustio i večeras idem da ih snimam, ako Bog da, ako uhvatim taj autobus, a naravno da ćemo ga uhvatiti. Ićemo pješke. Do Kirkire ima šta ima ovdje od 15 km odavde ima do glavnog grada. Tako ljudi, ostanite, što kaže debeli Sremčina, ostanite uz video. Večera snimamo braću folkloraše, samo jako. Evo ga ljudi, da vas upoznam sa novim prijateljima iz Kanade, ali su Grci porijeklom, baš smo se lijepo ispričali. Evo naše braće Grka. Our brothers. Dosta dugo smo pričali, razgovarali, tako baš i danas, svaki dan sve ljepši i ljepši.
Slavite Gospoda jer je dobar, haliluja, jer je do vijeka milost njegova, haliluja. Slavite Boga nad bogovima, haliluja, jer je do vijeka milost njegova, haliluja. Kad idete na putovanje, vjerujte mi, nikad niste sami. Ako ne nađete nekog ovako, kao ja, ove ljude iz Kanade, što sam našao, znači njih dvoje su Kanađani, a u stvari su Grci. Znači porijeklo im je grčko, ali ako ne nađete nikog opet niste sami, vidite. Čuva nas tu, uvijek je Bog uz vas. Tako da budite dobri, ne tirajte Boga od sebe. Što više se trudite da budete dobri. Nemojte ovako cigare puštiti ko ja. I ja ću to bataliti, ali popravljajte se u svakom segmentu svog života. Evo ljudi, da vidite gdje se ja nalazim, gdje je moj smještaj, nisam još do sad pokazivao. Onako, ovo je sad trenutno moj džumbus, tek sam došao s plaže. Boso. Ovdje se idemo malo tuširati, znači. I idemo za Kerkiru. Da gledamo kolca. Danas je na programu srpsko kolo. Evo ga ljudi, to je hostel, malo podsjeća na Ludaru. Mislim, barem ja mislim da je ovako u Ludari. I nije da nije. Pre Ludara nema, dakle nema naroda. I sve blesavo. Isto ko što sam i sam. Krenuo sam autobus za glavni grad. Krfa, Kerkira. Evo ljudi, polijećemo. Idemo na Krf. To jest idemo u glavni grad Krfa. Čuvena Kerkira. Old Town ili grad Krf. Htio bi da prenesem svoje iskustvo sa ovim ljudima iz hostela. Znači upoznao sam jednu prelijepu Finkinju. Pitao sam je da ide sa mnom, međutim htjela je, ali opet nije sigurno. Znam je od prije sat vremena, baš smo se onako lijepo ispričali. Pa je poslije toga došao brat, neka mrcina iz Denvera, ne možete vjerovati odakle, to jest gdje igra Nikola Jokić, naš velikan, naš Joka. Tako, bilo je baš zanimljivo. Idemo u grad. Idemo da gledamo naše folkloraše. Upoznao sam sad mnogo lijepih ljudi, zato je hostel dobar. Znači prava avantura, kogod je avanturističkog duha kao ja, treba da posjećuje hostele. Tu ima raznih nacija. Evo ja sad upoznao čovjeka iz Denvera. Znači Amerikanac, mrcina čovjek, ali porijeklom Irac, tako živi negdje u Washington State-u. Znači ne DC, nego Washington State, tamo skroz sjeverozapad. Baš smo pričali, voli Jokića, voli Nikolu Jokića, baš onako, dosta dugo smo pričali o košarci. Divi se našem najboljem igraču, to jest najboljem igraču svijeta trenutno. Svi treba da učimo našeg Joke, da budemo opušteni, ali koncentrisani. Ja se evo uvijek
preispitujem i pipkam gdje sam nešto zaboravio, ovo ono. Ja mislim da Jokić to ne mora. On je stekao bogatstvo i sad drugi misle da li je on ponio pasoš. Svi treba da se ugledamo na te naše velikane kao što su Jokić i Đoković, ljude u fokusu, da tako razmišljam kao ti velikani. Onda upoznao sam jednu Finkinju, nju sam ponudio, znači djevojka iz Finske, rekao što ste nas pobijedili u košarci, sram vas bilo. Tako lijepo se nasmijala, kaže da ne prati sport. I onda onako, bilo mi aj malo lakše, rekao nije valjda da navija sad. I ponudio sam je da ide sa mnom, međutim mislila se, umalo je pristala, mnogo lijepa djevojka. A nismo ni mi zabačiti. Tako da eto, ljudi moji štovaoci, mislio sam kako da se YouTube kanal zove, ali eto nek bude Marko Mandić po mom imenu i prezimenu. A ko sam i što sam, vidjet ćemo. Mislio sam danas da neću snimati, to jest rekao sam da neću snimati, ali lagao sam, što bi rekao Vaso Bakočević. Nisam lagao, nego jednostavno promijenila se situacija, našao sam evo da vidimo, našao sam tu opciju da gledamo malo naše folkloraše, to se ne smije propustiti. Jednostavno sve što za 10 dana uhvatimo. Biće tu naravno dana za odmor kad neću previše snimati, kad će biti samo kadriranje, ali sad kad sam već našao naše ljude koji će otići sutra ili prekosutra, one odoše i šta ću onda, neću imati možda tako dobrog materijala. Jučer sam snimao braću Grke, ja govorim braća zato što su mi svi braća. Svi ljudi ovog svijeta su moje braće i sestre i ja volim većinu ljudi, ne volim samo, rekao sam, monstrume i fukaretine. Ostalo je u mom srcu, sve u duši. Ja nadam se da ima još dobrih ljudi kao što su ovi što putuju sami. Jako dobro iskustvo u hostelu. Iskreno, kad sam došao, mislio sam da je gora situacija. Tako. Saso mange. Idemo, evo imamo malo patriotska neka obilježja. Ne treba nikome da smeta, imamo srpski grb, krajina na prsima, u duši, odakle sam. Znači svaki čovjek treba da bude patriota. Svaki. Ljudi što ne znam perfektno i tečno engleski, ja sa njima bio bi dosta kontent za zanimljiviji sadržaj, bi znači bio zanimljiviji, ali ja malo naglabam onako, ja ih sve ih razumijem i iskreno dosta dobro pričam, ali zamuckujem. Ajmo reći, za malu nijansu sam bolji od brata Simija. Pozdrav brate Simi, kako on kaže? Sinjac! E tu. To je taj brat. Nema šta, pičimo dalje, idemo gledat folkloraše. Upoznali smo tako puno naroda. Svako ko hoće dobar kontent mora da nekad i poznaje i engleski i ovo ono, da bi se lakše sporazumjeli, da bi imali u stvari šta snimiti. Umalo me udari žena pa sam se zbunio, jebi ga. Smijal se psovat na YouTube-etu, da se smije. Gledaju se neke monetizacije, nešto, šta ja, ništa ja to ne gledam. Ja ovo iskreno radim za svoju dušu, pa ako prođe. A što ne bi kanula i koja markica? Ili euro, ili dolar, može i dolar. Može i jen, kineski jen. Evo ga da otrčava. Mislio sam da se neću odmoriti, malo sam se umorio od snimanja, emotivno, ali boga mi, ne čuje se, ja mislim, ovo ništa što ja pričam, od koga šiša. Ovaj će brat udariti ovoga na motoru. Tako da, ljudi moji. Ljudi moji.
Ićemo i mi stopat, ko Simi. Sad sam se nešto Simija sjetio kad sam vidio ove pumpe, on uvijek na pumpama stopa. Blesavo dijete, to palo s kreveca. Kako sam se njega nisam sjetio prije da pomenem čovjek. Aj nema veze, dobro je kad god. To s tim primjer momaka, Nikola Jokić, Đoković, mali Simi, ti ljudi uspješni. Nisu oni džaba ljudi uspješni. Oni nemaju ni gram zlobe i pokvarenosti. A to vam je osnova da će vas Bog pogledati. Ko je zao, on je jadan. Ja ga žalim, iskreno. Ja njega ne mrzim nikako. Ali to je bolest. Evo ljudi, idemo znači ovako pješke. Sve ćemo skontati gdje nam je autobuske stanice. Tako da vas pozdravljamo. Vidimo se iz grada Krfa. Bog te veselio. Noć je za grad i niko ne spava. Hajde dođi sad, ljulja se ko broda, mi smo poplava. Upravo mi je prošao autobus. Evo ga dame i gospodo, tu smo u glavnom gradu Krfu. Izašao sam iz autobusa, snalazim se ovdje kao Beograđanin u saobraćaju. Evo ovdje je to, pojma nemam gdje je sad trg, ali nešto mi osjećaj govori da je na ovu stranu. Naćemo, nema šta, šetnja je zagarantovana. Ne čeka brat Grk, odmah gazi. Tako da ljudi moji vidite, evo brat prodaje kukuruze lagano. Nema šta ovdje sadržaja, ima koliko hoće. Samo uzmeš kameru i udri. Nije baš tako, treba znati. Mada ovamo je, svi idu ovamo. Pratiš uvijek, kud svi Turci, tu i mali Mujo. Znaju ova dječica. Idemo, gasamo malo. Znaš šta je Marko? Dukovno igračke. Rano i koja Evo vidite malo uličice. Tu idemo. Jeste, to je trg, bio sam juče, znači nisam pogriješio. Imam dobru navigaciju u glavi. Idemo na kolo, idemo da igramo. Idemo da skačemo. Evo ljudi ko u Bihaću. Ljudi iz Bihaća, pozdrav. Rodno mjesto mog oca. Evo ljudi imate kao u Bihaću, a ne. Nema šta, Rimsko carstvo je uticalo na sve Italija. Krf je jedan od najljepših gradova na svijetu. Barem u mojoj glavi. Evo kakav ja mir ovdje osjećam, to je nevjerovatno. To je, ljudi moji, nevjerovatno. Blago onom bratu Dariju Kecegiju, kako on to lijepo sve snima. Morat ću otići kod njega na instrukcije. On je za mene maratonac. Ja sam dva dana snimao i odmah sam htio treći da ne snimam. Ali ne da se, evo kao što vidite snimam i treći dan. Ja sam sprinter, ali da će Bog da bude i od našeg kanala nešto. Ako bude, bude, a šta i ako ne bude, nema veze. Tu je negdje bila i naša srpska kuća i muzej. Eto ljudi, idemo dalje. Evo ljudi, ugledao sam ovu zanimljivost. Izgleda neki Toma Zdravković iz grčke verzije. Kostas. Pa ima lik. Evo malo se zadržati da pročitate, ali ne možete vi tu ništa znati. Taverne su svud okolo.
pravi vibe grada, nema bomba. Niko vas ne gleda dok snimate, to mi je nevjerovatno. Ja sam mislio već jednoga budala. Bosanska, srpsko đubre. Ali niko me ne vređa, svi me vole. Evo kakva građevina. Evo našao sam i kolegu. Jedna ljepotica. Ja sam inače ljubitelj, kao Haris Džinović. On ga baš voli. Ja ne toliko, ali može. Naravno da mi je poznata pjesma kad smo dosta uzeli od Grka. To jest, kupili smo autorska prava. Ma da ljudi, meni ne treba navigacija uopšte. Vidite, to je baš energetski grad. Nažalost, moja Banja Luka je nekad ovako, čini mi se, izgleda da sam ja bio manji. Pa mi se činile te gužve veće. Ali sjećam se, u Banja Luci nekad nisi mogao proći. Sad nešto tanko, ali bit će valjda. Ajmo ovamo skrenuti. Ajmo skrenemo ovamo, vuči nas nešto ovamo. Da znate, ja nemam neku baš opremu, samo S, ja mislim 22 Ultra. Eto, tu je od opreme, tako svaki čovjek, ja mislim da može da nešto uhvati. Naravno, napredovat će se po tom pitanju. Kakav raj na zemlji. I vraćam se kroz evo ljudi, venecijanski je to stil vjerovatno. Nisam siguran 100%, ali ovo je pravi užitak. Vjerujte, ja sam na 7. nebu, još kad kolo zaigram, joj, to momci moji. Lijepe gospođice. I izbijamo na trg, ja mislim, tu je blizu trg. Tako je, evo ga. Evo ga, ovamo lijevo. Putujte sa mnom kroz život moj, a onda krenite sami na ista putovanja. Mogu vam reći da 10 dana ovdje će mi biti kao da sam Niđo Jokić. Oni su i dalje ovdje živi, srećan narod, barem tako izgledaju, a sad sigurno mi svi imamo probleme, ali volio bi da moja zemlja bude obasjana suncem, kao što je Grčka. Ili ćemo morati opet na more izaći? Nećemo, sad će odmah neko reći jednog agresora. Hoće na more. To da mi more nismo imali.
Evo ljudi. Milijardu ptičurina gore, čovječe. Šta je ovo? Raj za ptice. I to je centar Krfa. Sad nam je cilj da nađemo gdje će naše folkloraše da postave. Evo ima i neka triumfalna kapija. Ljudi, moj sinoć sam bio sam bez snimanja ovdje. Vjerujte mi, pustio sam suze onako emotivno, baš. Pustio sam sebi na slušalce tamo daleko i hodao ovim ulicama i vjerujem da su ove građevine, većina njih možda i postojala u to vrijeme. Video sam svoje dedove kako hode ovuda i naš srpski narod, kako se oporavljaju, kako su srećni, nasmijani, kako se vesele povratku u svoju domovinu, otadžbinu. Iskreno ima energiju onog Montevidea što je Bijela režirao. Baš je onako pun pozitive. Kao što, evo ga, našao sam tamo, vidim u daljini gdje će se održavati folklor. Ostanite sa nama. Što spase od propasti do sad nas, čuj od sad naše glase i osad nam budi spas, moćnom rukom vodi brani budućnosti srpske rod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani, moliti se sav naš rod. Bravo! Evo ga ljudi, stigao sam na himnu. Sreća prati hrabre. Čuješ mila moga konjaka, da li čuješ sa planina zove te moj glas, da svi naše druge završi se boj. Zora svit će vraća se tamo daleko bili požasi, staru šljivu rodnu njivu, vraća se kući živ.
bele grudi daju zagrli. Bele grudi daju na prelepom Krfu, zahvaljujući našim grčkim domaćinima, okupljamo se da proslavimo tradiciju, kulturu i herojsko sjećanje koje nas povezuje. Ovaj čovjek je spriječio NATO bombardere da bombarduju Srbiju. Hvala mu. Η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα ήταν στο πλευρό των Σέρβων. Καλησπέρα σας. Dobro večer. Pomože Bog, dobri moj narodi. Bog ti pomogu. Se vas mjatate, prijatelji hierarhi, καλησπέρα σας.
vidi slovo reka Drina, slavu hrabrost i junačku ruku oca sina. Evo ga ljudi, kao što ste vidjeli, uvod je bio. Ja idem da malo napunim telefon. Znači, čekaju nas kola. Sad će ići koje grčko kolo, pa onda nastupamo mi. Ovo je prvi srpski festival od završetka Velikog rata. Znači, ovo je prvi srpski festival ikad ovdje. I ja sam počastovan što sam uspio da dođem ovdje. Nisam znao da je baš prvi, ali eto, imao sam sreće. Nije se smjelo desiti da svoj brzi punjač večeras baš zaboravim, ali eto, desilo se. To je Božja volja. Snimio sam Bože pravde kad sam dolazio. Snimio sam tamo daleko, snimio sam neke mnogo lijepe naše pjesme. Sad ću pokušati još snimiti naša kola. Ako ne stignem, nemojte mi zamjeriti. Biće dogodine, ako Bog da, stupit ću u kontakt sa gospodinom Željkom koji je zadužen za ovu prvu manifestaciju za srpski narod. Pa da ako Bog da, dogodine organizujemo neke autobuse iz Banja Luke da dođu ovih dana u septembru, što da ne ljudi. Toplo je i more, da malo podignemo turizam braći Grcima, a da dođemo zbog svoje duše, pa da snimimo. To jest ne da snimimo, nego da uživamo u trenucima, da svojim očima snimamo. Eto ljudi, nastavlja se druženje još večeras, pa koliko baterije izdrži, izdrži. Šta da se radi, bit će dogodine prilike. Ovo je jedno od meni najljepših noći u životu. Iskreno, da ne budem teatralan, jedno od 100% najboljih noći u životu. Vidite kakva atmosfera prelijepa. Došli smo od svakuda. Još su na repertoaru braća Grci. Bog je veliki.
Bog je to tako htio. Ajde se prezimo. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo daleko, gdje cvetali mužu, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo gdje tiha putuje morava, tamo mi ikona osta i moja krstna slava. Tamo gdje Timo pozdravlja Veljkov grad, tamo mi spališe crkvu u kojoj večak se mlad. Bez otačbine na krpu živek ja, ali sam ponosno klico, živela Srbija. Ali sam ponosno klico, živela Srbija. Slava Bogu. Hvala Marku Mandiću što nam je pomogao da tamo daleko najlepše zvuči večeras. Daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo je selo moje, tamo je Srbija, tamo daleko, gdje cvetali mužu, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo gdje tiha putuje morava, tamo mi ikona osta i moja krstna slava. Tamo gdje Timo pozdravlja Veljkov grad, tamo mi spališe crkvu u kojoj večak se mlad. Bez otačbine na krpu živek ja, ali sam ponosno klico, živela Srbija. Ali sam ponosno klico, živela Srbija. Slava Bogu. Hvala. Hvala Bogu. Hvala Marku Mandiću što je... Ljudi moji, danas sam iskusio svoje najljepše veče u životu. Iskreno, ovo mi je najljepše veče u životu što sam ikad doživio. Mnogo sam ponosan na svoj narod što je došao na veliki festival, prvi festival srpski na ostrvu Krf. Pun sam emocija, a desila se situacija da sam ja otpjevao zadnju pjesmu. Čitav moj narod je pjevao sa mnom, toliko sam uzbuđen da ne mogu pričati, ljudi moji. To je za ponos do kraja života. Znači neću nikad zaboraviti ovo večer. Sutra sam pozvan da idem sa braćom svojom na ostrvo Vido,
kažu, brate, sve ti je plaćeno. Prvo, kad sam prišao, kaže, niko ne zna tamo daleko. A rekao, znam ja, mogu li ja? A kaže, aj probaj. I tako, otpjevao sam, predstavio sam se da sam iz Republike Srpske. Tako da sam iz Bosne, iz Republike Srpske i otpjevao sam pjesmu Tamo daleko na prvom festivalu srpskom u Krfu od Velikog rata. To su ogromne emocije, to ljudi, nemam riječi, jednostavno, ne mogu opisati kad pjevate na trgu na Krfu. Prelijep osjećaj. Još se tresem, bukvalno poslije. Evo, došao sam sad, prepričavam bratu Marku iz Portugala. Sreća, sad znam i engleski, kako sam pod adrenalinom, tako da sam mu sve fino dočarao, on se oduševljava samo. I evo nas, vidiš koliko je nas pozitivne energije ovdje isto sa svih strana svijeta. Znači, širimo ljubav iz koje god da nacije dolazimo. Evo, ja dolazim iz Krajine, to nije nacija, ali to su moja braća Srbi i svi ostali narodi moje Krajine i šire. Znači, volim vas sve i s ovim ću završiti ovu noć, s ovim videom. Laku noć i mirno spavajte. Sve vas volim i pozdravljam.